Khir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule tuntuma chon African Cup of Nations result trembul kan tran zoi anga tin football thule ngai thlak tur ngai nom tak om nual bok chung te chu thlira ngai thlak hona nei donang o ni zan lama khan African Cup of Nations round of 16 in la nei chun zom ani ya mau sala teram Egypt chon ne na chang shamin an king pui benin chu gol thum gol khatin an ne inkhel munom taka hian second half minute samruk pakwana Egyptan Marwan chon ma an throina goal a khonga an chakpui mai don nin langman ma se minute somriat pathumna benin tan basu chon an sipor aron sut hun pa nga ya in ne to ken extra time khel ania minute somko pasarina Yasser Ibrahim chuan Egyptan ma an throina goal khonge hun top ma shet additional time minute za somni palina inel lakal meka chetra mai Mohamed Salah chon an goal thumna aron khung leya har salutuk lo hian goal thum goal khatin hna an changa quarter final anin pet kai zuita ane in kheldanga Nigeria lampo chakin an kingpi Mozambique to silifain an ne he in khelai Nigeria tan Victor Osimhen chon goal ni akhunga Galatasaray striker hi achetra le ani ba ka Atalanta striker Ademola Lookman chon goal khat akhung ve boka Akdor Adam chon goal khat khung ve bokin har salutuk lovin silifain ne nan changa Mozambique ne chung hian Nigeria hang quarter final anlut zuita ne inel te zanina nei chun zom ni do nin dar kole chanve Algeria le DR Congo te anin machondo na Ivory Coast le Burkina Faso te in machondon bokin hemi in khel zo chung quarter final in machon turte an riat kim towang in khel result lam kal san taila football thulenga lu chho ngal pop mai donang o tuntrum chu United team ina an coach Roy Ruben Amorim an bana tanghen bul tran ta thut ila United team hen do theina an nei char chu mang thei tabik lovin Leeds United an draw nowa Ruben Amorim an engemod asoi fuchiam nuwa khan an do theina te chu akiang zauta ni hin alanga nimin tlai lama khan Amorim hi an ban thu ti chiang ta hin thlasom pali nuwa Ruben Amorim hian United team hi acho san don ta ane kan hria tangin in khela zo nu khan tu naya result an nei that lo pialama Amorim hian coach sang ni lovin manager ni adu thu te tin transfer adu anga tlap ho tu te an chet lo thu te po asoi hial ane hemi wang hian United club ho tu lam chu an lung oi lo hle ni hin alanga asoi nu rei lo te an ban thu an puang zuita ane Ruben Amorim hi Darren Fletcher chon athak ri lockdown ni in an soi bok Ruben Amorim hian United team hi kumsang ni somni pali November thla tong khan ayan koltrana Premier League big akai shwaya hian trumsom panga chakpuin trumsom pakwa zet mai achak lo puya achak pui ain achak lo pui atam zok ane draw result po trumsom pathum te meu mai anei pui boka a result hi achle inel la sang hian United team hi trumsom ro pathum akai shroi mana trumsom ni pathum chakpuin trumsom ni pahat chaklo pui aneya achak lo result hi atam hle anking puitein ne tok pui hi trumsom pariat anei man bok inel la sang achak pui zat percentage he 38.1% aniya Premier League bika niam hle yin 31.9% chaw achak pui ane Portugal team tan te portum sompali loin lanto Benfica team tan a football zin kong azo lai lo khel ve to ni bok Ruben Amorim hian football zin konga Braga le Sporting Lisbon te alo kai hruai towa United team hi kan tarlan ta kang khan kumsang ni somni pali November thla tang khan akai hruai chana ma se result tha nei pui tak lo awang hianin United team nen an tho ho na chu atop zuita ane United team ina Ruben Amorim an ban nu lok hian patrong du zet mai karagar point ngai om takin thu aron soi vele tange nge ya rin lok ange hian Ruben Amorim chu aron kap zau mai karagar chuan han thirle tawangwang ula a percentage kan han chu ti ang chia te po a result a thalo hle hi United team manager ni turata chon a thatok lova ani hi United team tan a thatok lo ka ti na ni chu Premier League bi ka hen manager thatak tak antama
Premier League B ka chun ani hi a thatok lo ti a chia nge United tina an ban poi a om viu mai tin karagar chuan a soi ngeiom thin ang reng khop mai Premier League B ka hen star lang vele ta zoi ila thilmak ve deuh mai chu kumliam ta October le November thla coach Thabera an thlan manager of the month ta an thlan te ban an ni ta ve mai October thla khan Enzo Maresca chu Chelsea team en Colin Aoma a che that wangin manager of the month ta thlan ane tun hnai loka khan ban ni nga lien November thla Ruben Amorim chu coach Thabera thlan ani veleya tuna ban ani zui vele bok October November thla coach Thabera chu ban ani ta tinani chu December thla heng coach nominee te po anom le nuala coach Thabera an thlan hi ban ani vele ngem le Chelsea lam hianin coach thar an nei don ti a chiang ta nizan lama khan Fabrizio Romano atarlan danin Strasbourg team en Colmek to Liam Rosenior chu Londona mu ani tak thu puan ani ya Fabian atarlan chon thudik ni ngei to rangai ane interview hi darkar somni pali chungin anei tur thu puan ani ya tungkar chung hian Chelsea coach ani man tu rangai ane Strasbourg team lam hian kan coach ani ya kan lo ui alom ti poni se nial thei an nei lova a chan chu kan tarlan ta kang khan Strasbourg he Chelsea club nei tupa club thau ani ya chu wang chan engang point sei sel tum se a theilo bur tin ani chu Manchester United lampoin ni sang khan thu thar ron nei vele nga lin team tokin atarlan dan chun an coach thar ni tura Oliver Glasner chu a hnai ber thu an soi ni hin alang tlat mai Glasner hi tun din muna Crystal Palace ain kol me ka amai ro chu contract azia bello tur thu ati chiang to hemi wangin achuak ngei don ni hin alanga United team in an coach an lo ban fel chi bok nen season liam ta Palace team lo tling taka kai hroi tu hi United team a kan mu thut te po arinom ani ba ka hian team tokin atarlan dan chuan Enzo Maresca mai ba ka Marcel team en Colmek to Roberto De Zerbi te po an ming arilian le ni hin an soya Fulham en Colmek to Marco Silva po a ming rilian zinga atel ni hin an soi bok Mail Sport lamin atarlan danin Borussia Dortmund lampoint an midfielder an chor thaddu lemlo Joe Bellingham chu shal an phaltak thu an puanga Sunderland atanga an senglu hi aman phu to ka leingam anom chuan shal mai an poiti lo thu an soi tatlat mai Bellingham hi Premier League akal arin oma du tu po anei sho viawani kha City lampoint ni zang khan thu tharon nei vele ta yin magai chu senglu an tum thu an ti chiang ta BBC Sportin atarlan dan chuan January transfer kongka inkhar ma ngain senglu an tum don hei hi achan ber chu Jasko Vardial liam wangin achol rei don ti an ti chiang to wa amun rok lo kha tu tur zong nga lien gai lam hi an hoi don ta ane Chelsea team chu san adu thu soi chiang ta Raheem Sterling po Newcastle United ne soizom an ni ta reng maya an indoor lotlin arinom Football Insider lamin atarlan danin Sterling hian transfer kongka in hon lai nge hian chu aduwa Newcastle United in andu thu anlo soi ve to bok awang hian Sterling hian ahmalam hun tur ti chian thoi aduwa Chelsea club ho tu te lampo abeto ni in an soi bok Raheem Sterling hi Newcastle United ta kan mu ngei arinom Manchester City lama khel na mun changtam lutuk to lo na than ake point thu thar aron neya AC Milan nen thuk taka soizom anni nuwa an indoor lotlin arinom ni hin an soi Netherlands defender hi tun din huna club rang in andor chaume ka Italian news ten an tarlan dana ero chuan AC Milan hi an khan ber turangai ane Adam Horton point malam hun ati chiang thuai don ni hin alanga Dario Esin atarlan danin Adam Horton hi Real Madrid ne soizom anni konga kong azau ta hle ni hin an soi Horton hi tun din huna Liverpool Manchester United Manchester City mai baka Chelsea te point senglu andu thu an soi to wa kumsom ni pakhat mi malam hun hi a eng ang reng khop maya khoilam nge thlan don ti chau athutluk na nga angai ta ane Manchester United lam point thu thar nei chunzom zelin ni zan lama khan Amorim an ban nuwa Zinedine Zidane chu senglu antum ni te point an soi vele ta khau maya coach senglu antum kan lo tarlan to ho ba ka khan Zinedine Zidane hi akhan len hi hin an soi
Zinedine Zidane po hian United team azom chuan dudan engamozat anei tur thu asoi ni te point an soi towa Spanish media ten anindor tran to ni te point an soi nge Zinedine Zidane hi Real Madrid lo tling takalo kai roi to tu kha ania United team hi kan mu kan be sei lomem le football zin konga Borussia Dortmund le Leverkusen tana loin lan to RB Leipzig tana in lan mek Kevin Camp chuni zang khan RB Leipzig chuan a contract anti top tak thu puan ania hei hi achan chu inrem na an nei manga ti top ani thu an soi RB Leipzig chon du sakna an hlan zui bok ani Leipzig lam hian Kevin Camp thi an du to lo ani lem lova Kevin Camp thi an tun din huna club ho tu te hnen a contract chu ti top turin ange na hei hi club lam point an za sakta ani hei hi achan ber chu tun hnai loka khan Kevin Camp pa unau pa hi chuap kan sarawangin aborala hei hian aril ru zong chu ati boiri thu le achung te hne na om tam amamo ri thu asoya hei hi club lam point an pom sakta ane Kevin Camp chuan football hi ka mangai ma ingtika emotion field chung hin ka lain lan le nge yang tun din huna ero field chunga in lan turing karil ruput mang adik tok lova ka chung ko te hne na ka om tam ri angai ani tin achoi zui bok Real Madrid tana hlo ting taka lawin lan to Paris Saint-Germain tan te po lawin lan to Sergio Ramos point ni sang khan thu thar aneya France News ten antar lan danin Paris FC chon senglu antum thu an puanga Paris Saint-Germain thenom club lama hen alu thut arinom indoor na hi akal chho tran to ni in an soya ma se indoor na hlo tling takero ala lem lo anne Sergio Ramos si tun din hona Sevilla lam point senglu tumin an hel ve mek ni hin an soile to bok Rio Ferdinand point United team ina Amorim an ban nu lokhan United team enkol tura adu angte chu aron sei vele ta Ferdinand chon tun din hona Mikel Arteta hi senglu thei nita se ke chon ka du berti hin asoi Ferdinand chon tun din mun hi han enta ila United team coach thar ni tura tan hian du tur chu an tam hle ka du dan tak soita ila Mikel Arteta hi chu number 1 ani chianga Pep Guardiola te Unai Emery te po an thalome anni pathum hi ka du te chu anni ya anni trong hian senglu thei omta se chon ka du anne ma se thil thei ani ero karing che lo thong tun din hmuna chon Arteta hi ka du berte jing mi chu ani tin asoi adu ho te hi chu an lak lu thei arinom lo City lam point transfer kongka in hong me ka Anton Semenyo chu an senglu donti achiang thokhata nizan lama khan Ben Jacobs Newsin atarlan danin Darkar somni pariat chungin Semenyo hi City hian an senglu tur thu apuang club pani te kardiam ta ni lai ni khan inrem na anlo nei towa mimalin rem na po engkim ti fel ni to bokin tu na tangare lo te a Semenyo hi City kan mudon ta ane Chelsea coach start to Rosenior chungchang a Wayne Rooney po ron tong chuak vele ta hian Rosenior chu a that tok thu le Chelsea team chon anti sual arin lo thu asoi Wayne Rooney le Rosenior te Derby County khan anlo in kop towa Rooney Derby County lo tling lutuk lava akai hruai lai khan Rosenior hi assistant alone to ane hemi chungchang Rooney hi aron tong chuaka Chelsea team tana mi thatak ani ngei arin thu aron soita tinani chu kan be sei sang hlomem le Gary Neville point Chelsea team le City team anin ne tok chungchanga thu thar ron nei vele ta hian Pedro Neto kha akhel thatok lova a hriat thu asoi Gary Neville chong kha in khela han Pedro Neto kha che thadeu ta se Chelsea team khan point thum an hlo chuak nge yang han enta ula Enzo Fernandez sa ball back a pet over te kha ati lo top tur ania aril ru aphok lek ni berin ka hria khatiang hachu anni ang class tan chuan gol khung nge na turangai ania chu ati talawa Chelsea team han an tur ta anne Pedro Neto hrim hi chu a thalu tuka a tha chho zet point karing bok ma se game pressure sang taka ero ala thatok lovin ka hria ti hin asoi Uruguay team tana loin lanto an goalkeeper hlui Fernando Muslera point thu thar aron neya World Cup khel tura champion tura arin te ron sohien Portugal team chu champion tura arin zinga antel lo thu asoi Musler chuan han enta ila
FIFA World Cup khel tura hin ram thatak tak an tam khop maya chung zinga champion tura karin te chu Argentina Spain mai ba ka Brazil te an ni ya Portugal team ero champion turangin mitam takin soima se an champion karing lova around sang takpo an thlen ka bai sei pui lem lo tin asoi Manchester United point an coach Ruben Amorim an ban nu loka thu thar dang ron nei vele ta hin Ruben Neves chu senglu ngei an tum do na court of saitin atarlan danin kumsom ni pariat me in remna tlon tling nei pui thuai an tum thu puan ane United team le Ruben Neves te tun nai tang khan anin be chho tran to ni in an soya United team hian tuna tang rei lo te an senglu thuai te po arinom Real Madrid a khelna mun changtam lo mai Brazil player piang to zinga thaber ni thei turami tam takina an soi bei sei phak te lo Endrick Paul Leon chon an senglu tak thu an puanga tharuk chunga tan lonin an ho don ane Endrick chon hemi chungchang an zona hi changin Carlo Ancelotti thumin ron ha kai chon kapom thlapa Real Madrid a chon tun din huna khelna mun ka chang don lo ane ani hian ma son zel turin min duwa malampan turin min du bok chumi tan chong katan atong chuak khakalom leya kei point malampan du na ril ru ka nei le pha ane football ma son turin tun din huna Leon hi kapana Carlo Ancelotti thumin ron kha tha ka ti hle ane chuta che chon malampan ang o ti in Leon hi kapanta ani ti hin asoi team tokin atarlan danin Chelsea nam point thu thar an neya club lian tena sengno tuma an helmek Jeremy Jacket chu sengno an tum vele tak thu an puanga kumno panglam I thin mai Chelsea lam hian Jeremy Jacket hi sengno an tum don ta ane team tokin atarlan danin Jacket hi tun din huna Liverpool, Arsenal, Real Madrid le Manchester United te point sengno an tum me ka atu emaber hi chon an sengno arinom team tok lam vekin atarlan danin Arsenal lam point Rodrigo mana Euro makta doi somrok chu an the chu tak thu an puanga world class forward team mitam takina an soi Rodrigo hi Arsenal team hian an du ngei ti an ti chiang ta Andre Barta point Rodrigo hi sengno an tum ngei tur thu alo sei to wa club sporting director che chaka tia aminglem an phua sak Andre Barta hian Mikel Arteta tan Rodrigo hi asengno le rinna alian chho tran ta hle Manchester United lampoint thu tharon nei vele ta hian team tokin atarlan dan chon RB Leipzig forward Ian Demon chu sengnu antum tur thu puan ani ya Ian Demon sengnu tur hian Sir Jim Ratcliffe point sum the chuanol anin huam thu asoi ni hin an soi Fabrizio Romano atarlan danin United team hian transfer kongka in hong me ka Euro makta doi zanni sompanga vel man tur an nei ni hin an soya United team hian chumi tana sum the chu antum na konga Ian Demon thi an mat soblian ber ni hin an soita Arsenal lampoint thulo mom she tur nei nai vele ta hin nizan lama khan Kai Havertz chu contractor je pui antum thu puan ani ya mitam takin sotir antum anga an soi chu thudik tok lo ani ti achiang ta Kai Havertz hliam wangin achol rei ta khop maya kirero aron kir nai to hle Arsenal team hian contractor si mu antum don ta ani ba ka Nigerian Timber po contractor chungchanga inrem na an nei pui to thu an soibok Real Madrid team lo enkol to tu Fabio Capello point thu thar aron neya Capello hian Ronaldo Nazario chungchanga an zona chu ron chang hin Ronaldo Nazario chu mithat chetak mithani boxi ani thu asoi Capello chuan Real Madrid ta han ani nei heng kan loin ron to wa han clear le ta ila coaching na I thola han tunge player thaber team in zot ani chuan soitur dang anom love Ronaldo Nazario ngei kha ani tu main ani kha chu an tluk lawang amai ro chu ari na te kha ati hniam du mi lawa anun khanuam ati bok chu wang chon lo thei lo 9 Real Madrid atang khan ka pe chuak ta ani amai ro chu Real Madrid atang khan pe chuak ma ila football coach ka zin konga ka player kol to zinga chuan Ronaldo Nazario kha athaber tho tu main hei hi chumin hnial thei lawang ti hin asoi United team forward Marcus Rashford po United team akir apoi tilonin an soi vele tatlat maya apmangai tlaptana inlan le hi apoi titalonin an soi hei hi achan ber chu kumsom ni pariat mi hian
United team in Ruben Amorim an ban nu lok khan alom hle ni hin an soya club dang zom lava a mangai club tana inlan le hi apoi tilo ni hin an soe United team trantu te khan Rashford hi in team a kirle turin indu hlomem le hei mai ba ka hian United team chu santa Alejandro Garnacho po alom hle ni hin alanga Amorim an ban nu lok khan Fabrizio Romano 1 United team ina Amorim an ban thu apos nu lok khan alike masaber ni hin an soya alike na te po hi aron lang chuai ane Alejandro Garnacho hi United achua san chana Amorim hi alo pu to ani kha United in an han ban ta ka chuan alom hle ni turangai ane ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear to te channel min ngai lut sak thaina in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe le man tan min han lak pui le ta zelula thungai nom takte nen in mo chho le zel te po kan tum don ne